Ibi byiza nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network. Tugiye kugirana ikiganiro na Mukwaya Olivier, akaba ari umusesenguzi mu burasirazuba bwa Kongo, akurikirana hafi politike yo muri kariya gace. Aratubwira byinshi ku kiganiro tugiye kugirana. Ni mukore subscribe, like ndetse muna sharing. Ndagira ngo utubwire makuru agezweho mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri ubu ngubu ikihavugwa ni ikihe? Uze no kugaruka kuri ibi bya kudeta bavuga ko ishobora kuba ari kudeta y'ikinamico, byifashe gute muri rusange? Hera ku kikoroheye. Ndahera kubera na situation kuri tere. Situation yo ku rugamba urebye position ziracyari za zindi. Yaba kuri axe iri ya Rwindi ugana Kanyabayonga, M23 iracyafite ibyo bice. Axe Masisi Bihambwe ugana kuri zone Masisi, M23 cyane muri za position zayo nta hantu na hamwe bigeze bayaka. Ariko imirwano yagiye ibaho muri no minsi, kenshi na kenshi mwagiye mubona baba muri propaganda kandi rwa leta bandika n'abavugizi bagisirire ngo twigaruye uducu tunutu. Ubwo abantu bavuga ngo nyine ibyo kuri social media nyine tu, ariko kuri kibuga M23 byo bishe cyabifite. None kuri ya rwa Goma, yego Goma amaze iminsi harimo kwiyubaka ku ngabo za FARDC, ibikoresho n'abasirikare bitegura kureba uburyo bazabasha gutsinsura M23 mu duce tuzengurutse umujyi wa Goma twose. M23 igaragaza ko umujyi wa Goma n'ubundi urafunze, kuwinjiramo no gusohoka no guca ku mipaka ya Gisenyi. Ndavuga ngo bitegure bakurgira yintuza, bashaka gukoresha system nk'iyo muri Vietnam yo kwiyahura, bakama mbaya batsindwe babimenye, ariko nubundi ntabwo babategura. Abiyahura ari bande? FARDC. Nubundi turafungiranye mu mujyi wa Goma. Ubwo rero nibyo uvuga ko bashaka kugaba muri iyi minsi igiye kuza. Sinzi burya habaho strategy za gisirikare n'ibyo babikora uyu munsi, ejo cyangwa ejo bundi, ariko barategura kuzamuka no kuri Volcan Nyiragongo bakajya kuvanamo M23 muri axe ya Noza ya Kibumba na Buhumba. Hari no kubohora Sake. Abantu bajya bibaza bumva ngo abantu bari mu gice cya Sake Rompuwe, iri ni zone rouge. Handi hari Rompuwe iri igana Minova, igana Masisi, ugana Kicanga. Izo zose harafunze, nta muntu usirikira ngo ko utwo dusozi twose M23 twuzuyeho. Kuvuga ngo noneho M23 kugira ngo bazayitsinsure muri ibyo bice biragoye, ariko byose nabyo birashoboka. No gutega tukareba wa mugani n'izo ngabo zihari wenda za Sadeke ko nazo zizazamo, uko nazo ugize abantu bibaza ibyazo, uko abakongomani bazaje kurwana zikaba zarahunze. None tubwire ibya situation y'Kinshasa na kudeta, bamwe bavuga ko ishobora kuba yari yo, abandi bakavuga ko ari ikinamico. Kuri ubu ngubu bivugwaho nibihe? Ibivugwaho biri current, nuvuga ngo hari ibintu abantu bibajejeho iyo kudeta igiye kuba. Kudeta ikorwa n'igisirikare cy'igihugu. Ngo yatari igisirikare cy'igihugu byakorwa n'abandi, ariko harimo ubugambanyi mu gisirikare cy'igihugu. Ikindi muri kudeta havuzwemo ko bari abantu baje binje muri presidence, binjiramo nta muntu ubahagaritse, binjiramo. Kurwane muri ukaba ko ari ibintu bashobora kuba bari baziranyeho na leta ya Kisekedi, kuko babigiyemo guhera saa 8 ingabo z'ijoro, ingabo za leta zintervena saa 12 za mu gitondo. Ese ukibaza ni gute abantu bakora ibyo byose mu mujyi barasa n'iki byose, amasaha akagenda agashira ari 3 nta intervention imwe ya gisirikare? Noneho uruhare rwa kamere rwo n'uruhe? Somambike wa Kisekedi. Baravuga ngo Kisekedi ngo yashaka kwikiza Vital Kamerhe nk'umuntu muri VAR politike bahorana mu bintu byinshi, nk'umuntu nyine ukomeye. Noneho ngo arabohereza abahamisi ko bakora ibintu nk'abiya
bakata kwa Vital Kamerhe bakamurasa bakamwica, hanyuma bakaza muri presidence bafungurira amarembo, bigaragara ko bateje des ordres bikitwa ko ari nka kudeta bari bashatse gukora, noneho babinaniye kwa Vital Kamerhe kumwica. Niyo mpamvu ngo abaye bari babiziranye bose babarashe. Noneho na video yari igaragaye uriya Christian Maranga ko yari muzima, yari yambaye umupira w'umutuku, ahubwo bamaje kumwica ngo nibwo bamwambitse iriya tene za gisirikare. Noneho Olivier, tugana ku musozo kuri ikiganiro cyiza uduhaye, hari abavuga ko Kongo rwose bisa naho ubutegetsi bwa Tshisekedi butazashyikirana na M23, abandi bakavuga ko Kongo izacikamo ibice, balkanisation. Ibyo bintu bimeze gute, wabitubwiraho? Ariko nawe uko mbwiye usa n'ubishubije. Yambwira wowe ngiye mba mbyumva nyine mu nanga z'ibikenyeri, nawe wagira icyo umbwira. Ntabwo bazashyikirana na M23. Kandi M23 kuri kote militeri iri hejuru yabo irabatsinda. Nongo niba temera kuganira nayo izabatsinda, izagarukiraho ishaka kugarukira. Aho turi kubyumvikana nge nawe. Ndakumva rwose. M23 n'imirimo ba Corneille Nanga n'abari ba Adam Charwe bakomoka za Katanga, dosika bivuga ko ari yo muri Este. Nizi inyungu Corneille Nanga afite, yaba afite muri izo dossier zo muri M23, ko nimba baba ngo ni liberation y'igice cy'Iburasirazuba, ntago azaguma ko ntago ari akomoka. Niyo mpamvu buri gihe wumva avuga ngo tuzavansa paka Kinshasa. Nukuvuga ko arashaka kuzajya kuri Bera n'ahandi iwabo. Wabo ni muri Katanga harya? Oya. Ni province yahoze kera yitwa ngo ni Hozaire. Nimba ari ho ubu ngubu ni hano ruguru Kisangani, hahana imipaka na ntuza na Central Africa na Sudani, hafi ya za Equateur. Ego. Okay, none se ibyo bya balkanisation ko nta kintu bivuzeho? Ni ibice bingahe, ni ibihugu bingahe bishobora kuzagabanywa muri Kongo? Iyo bagiye kuvuga aba nyine ibisirikira uko abakongomani tuvugana bakubwira iyo bari gushushanya, ndakeka wabonye n'agakatuni bakoze ka Kisegida ari ku cyarahani, ni makasa ari kugenda katakata. Ibendera rya Kongo bekerekana ari gukata Kivu ari kuyivanaho. Bavuga ko Kivu izagenda, bakavuga ko ntuza iki gice cya ruguru kizagenda kwa Corneille Nanga, n'icyo gice cyo muri Grand Katanga yose. None se ibi bintu koko Tshisekedi nawe yaba bizi? Haravuga ko ashobora kubona anabifitemo uruhare cyangwa ukuboko. Iyo turebye biragoranye kumva ko perezida w'igihugu yabigira mu ruhare kubyiyumvisha. Ariko urebye action zikorwa, nabwo wamufatamo nk'umusispe. Wamukeka. None se ntaga yahakanye ko niri na rimwe atazigera arwana na aganira na M23. Kandi arabizi yuko 100% ingabo zidashobora guhagarara imbere ya M23. Nubwo juste ubwo nuvuga ngo ibice M23 Rwanda by'iwabo yiharanira ibyo ubwo yarabitanze. Ubwo nyine nuvuga ngo ibyo bice abameze nk'ubitanze. Hari ikindi gutanga promesse utazabasha gukora. Yavuze yuko nihagira bombe izagwa mu bice bya Goma azahuriza kongere ngo ni parlement ibyumba byombi by'abadepite n'abasenateri agakarasa ku Rwanda. Ibyo nabyo kumura bati yabikora uyu mugabo none byanga binze bikunze. Yarabihakanye nyuma nta byigeze akora. Kandi bamwe baravuga ati abikoze byaba byiza ko bijyamo intambara n'u Rwanda bikaba ikintu gikomeye, none kuri community internationale bakabyinjiramo ibintu bigakemuka. Ariko ntabyo yakoze. Nuvuga ngo juste uko ubona ibintu byose bigenda byavansa, ubu ngubu barimo barandika ngo bafashe utundi duce. Kandi ubazo ugasanga ushobora gusanga ubwo M23 ariyo yagiye yavansa mu bice by'icyaro, kubera yuko nta resistance iriyo. M23 kupye Goma isigara etat major nihiri, isigara ibikoresho bikomeye cyane bifunganye muri Goma, ntibyabasha kujya kurwana hirya
nubwo isigaye igenda irwana muri ibyo bice by'igiturage nta resistance ihura n'ikomeye uretse ibintu bita ngo ni wazarendo nayo ni ikindi kintu kirimo politike ni ikintu kimeze nk'interahamwe ariko barabasingiza guverinoma ngo resista de vrai patriote bakarekana ko ari abantu bakomeye cyane kandi bitangira igihugu. Eske uwo umuntu udahembwa utagira ute abaho hati reka yakwitangira igihugu gute igisirikare cyananiwe kiri forume. Urakoze cyane bwana Olivier, reka tugushimire. Nawe urakoze cyane Theo. Tukaba rero twari turimo tuganira n'umusesenguzi ukurikirana hafi politiki mu burasirazuba bwa Kongo, akaba ari bwana Mukwaya Olivier, tukaba tumushimiye cyane. Nimukore subscribe, like ndetse munasharinge.